Kyrmen Shylla Menteri Ketenaga Social Welfare Disaster Management dan Revenue ulah Plie baik kemudian artificial turf ni kemudian pelang plastik dan nyngkong Deinchynrum Khliehriat hak teri kemudian kelal lingkot arajar Plie but ya kini kemudian latih ni District Mineral Foundation Trust kepala kot hadu R.san kelur tingkah but na Kyrmen Shylla ulah senyang hadu paulak tingkah kini kemudian kedai kepala ais ngobha da kor sempli pat kasenong Deinchynrum syaka senjuk East Gentia Sports Association. Pat hagani kagenti di gejing simkhia jong MLA kathany, hasna ya gani kamadan tang lai benai. Pat kabasa kalong ban sna yi kinala, ki light, pat ki jaka song pat ba ki bapaka. Deputy Commissioner ke East Gentia Hills District Abhilash Baranwal IAS haga jingkren uliat ho balas sedang ban sna ya kamadan ho benai Oktober arazar arpuar bat uliat horu bakani kemudian kedai kejing angnut jang kipat ba ke district kumulai bi ya kesenian bodo no bi nei benta yang ikon yang East Gentia Hills ke yang ni skelulen waki East Gentia Hills ke yang wakada produce ko dan ada pembi ke yang kita player ki pair ki bodo am beta hadu ke national international level kamjo Kesang peluang wakini baru untuk mau seltu berkelai kewalek Kyrmen kewalek DODC kewalek tiap-tiap. Ada ngawang yang ni to ke kredit sulai ke cuma ubi pawi. Hejing itu ke kam football bat kimi teman ke sports kibo pair. Chim ni ke madan kam ke madan ke yang pi. Wa em kam take care ni kan bah ke ni to ke madan ke nyngkong. Bat ke quality ko miat hidup kata. Lagi pat ni compare pi ye kimi teman ki quality. Apa yang ke state kini teman ko number 1. Wa hagani ke tem ko dang 1. Ladau belanja kebon ke yang piang yang apa je thong ke jingjok. Dah ke ye kira lang ke pat pi ye em lang bi ceru. Kena yo ye ke jingjok ye kini ke election arajar Plie. Wa kular keman yang pi. Wakadang mana naumi kebat yang ke 6 Khliehriat constituency. Hamang ke Sanslem. Upami ia ke wig artificial ta hapo yang ke ni ke constituency ban ke district ke yang i. Neski. Bekular kebat yang pi ban pendem ile yang ke kami ide kelami. Ni bahawan ni ke ni ke badan dah. Hey porwa announce mulai dan emkat tu kan ni ke blok ke memayawa. Ongi ye bigau pendem report obian every report ongi bom mangkam ada ngasau suku ong wa kecing chenia wa kecing krelang negasi teman makam ni kecing ya cha mayang bi kete to wa ye poi che kecing job maki ideas ku share di yang bi kete to wa ye pumiat pha ya kam macam ngakan pan ni bi ro ki usnya ye kecing kelam bi yang ngabat ki khon yang ni ke Thai back to constituency back to district yang ini. Toh ini kena lagi curug. Yang pembiat berbahaya yang di district yang ini. Kemudian MKM cibon kicing ia. Nado kini kicing ia yang Plie yang kemarian yang ini. Kiwa harukom, kicai kiwa miak, kilom kiwa, kikrem, bak kiwi ki ar kicing yang. Toh ini kena lagi ni mentau buku yang kita yang ini. Kedang wa hagwi gaski ngangai skema da poi ko por ko kitoris wangi flogi wa wat wa katar le ne pribiang pertama ki ni do jo jam ne te da ngangai skema e ki khon kina yong district yong i ki bom ye pujok jam da ki pre sarkar da poi ko por ko pali wa pi ye bi pendap ye ki yung desem yang pi lamba ki chim yong i da wa kre lang chiruk Kam wakini ki officer ki am po district yang i lamba ki chirap ki yang i na next skema wakini district mo maya yang i hagwi ski daman go district wa kamado po yang state Meghalaya yang pro kami